لی موصلا کevin heta niha nivêsînên xeddestê ebrî û asewarên cihîyan lê têne dîtin û bi taybet li taxê meydan û taxê cihîyan ku ev taxe pêş ya sala 1948 ya pir bû jê cihîyan û li sala 1975 derçûna biryareka hikûmeta Iraqî xaniyên wan hatine tapokirin li ser navê ewan kesan ewên tê de niştecê bûn. Dengê Amerîka seredana du kinîştan kir ku êk bûye çarxanî belê xudanê êk ji ewan xaniyan asewarên kinîştê parastîne û heta niha wek xwe mayne. هذه المنطقة القديمة اللي سكنوها كانت ساكنية قبل اليهود يعني منطقة اليهود. وی خانیه هون دبینن بری مجهی تیدا بون. حتی سال 1948 او لویره بون و او پرزگاه وان بو دهات نویره و شمال دانان عبادت خود کرن. بریکن خوین تایبت. پشتی سال 1975 سندن تاپو بوما درچون و اف مال همی هاتنا تاپو کرن بناوی اوان کسین تیدا دجین. بگومان وکو هندوزانن سال 1948 جیج موصل و همی عراق هاتنا در کرن. لو ما اف خانی همی هاتنا تاپو کرن و اوج دست خط وانی عبریه. اوه نویسینین وانین عبری نو و هرج دست پیکی اف دوره همی آجویان بو. کنیشتا دوی ji du qatan li ser erdî pêkhatiye û yek qat li bin erdî ye. Li ser rûberê zêdetirî 300 metran hatiye avakirin. Dê nava kinîştê de holên îbadetî pêve diyar in. هنا نحن عشنا بالا ام لویره جیانه از بخو هاتیم اوی جهی و گنجن اوی تاخی همو هاتین دوی آواهی دا امرو نشتین و ما چه نزانی سباره چکی بله جنشکه که و هاتن و درگه وکرن و گوتن در کون جوی آواهی بله از جمعه جدزانم اوک نشتا جهیانه و کوناره و گلک جهن کونار ام همیاد زانین و اوی تاخی جهیانه بله مناوی گوهارتیه و مکریه تاخ احمدیه Êk ji kevintirîn kinîştên ciyan ku li taxê ciyan li Mosula kevin hatiye dîtin li ser demê çekdarên Daeş wekû baregayekê serekî hat ebkarînan ji ber tirsa firokên hevpeymanan belê niha ev kinîşte ya wêran û kavilkirî ye. Ka we Emer Dengê Amerîka.